Lehela, utsik balil huntul shipal kukabatik Daniel. Huntul shipal haj sakol. Kuyantik upapahti umayahil ichkol. Taan siya no shock. Hajsta itaguts oksik u primaria. Baashe, upapahe, maukat ka usegit ushoki. Pal, mata mo niya. Bashuchi, papi. Pas que alikte kung ba yan? Ya mi te reunión viernes. Gusto na número soba. Es el 17 de marzo del 2020, las 3, ¿bien? Pe, tu que wali tu tohlet. Aski ako taku kung ta osbilo. Kosh to king wita. Papi, Pas. papi, tíale que wet shock, what lo no bin, tíale yo clo shock secundaria. Ha, mayante. Es que tiene papi, Kech ka kahaya te sila shock. es que tiene papi. So king wali te chen primaria. Natin umasit taking. Tenta ka na shock et ok ba yun? Pero papi, sí. So king wali te. Gracias de Dios que chen primaria tin chabing tene Michelelo. Papi, te takin shock, usti wichle matemáticas, so. Ya no es la que takin egg shock. Kachaman natik ba yan? Mish balo biral te chilehelo. Taka kanik shock. Zwaya yan na kanik is cold. Is shiing. Lebet ke makachi. Pues tú no. Ka coach ukinile juntao, ka hok upapah Daniel. Gusto? Dijo que chavo igual que con el caso. Ah, yan no kongko. Usiwa ke malu mano acian. Ah. Coach man. Pues Beliway Teche le junta tiani senin en Wicone ya hasta le firmas tilo man le caso. Beliway Chanteche por hectárea 4.000 humanas, 150 tacumancobi. Pero chavo pero malo botale. Hele le tío manete guaynatzila tacunucobi y salomet co peste hotel. Ah, wa beto no elo. Yan no ya tal me ya. Ani Marta Baez. Pues tak lunes walhel estén ubot ko bine, wade acuerdo ese natsabaistun. Man infirmar. Pues Beyiwika, estén tic 20 giratarios si lo firmar najón, lunes de chechequiles. Tu belin uluk upapah Daniel te juntao, ka tu yilah Daniel. Daniel ba siya kasama niya? Maya batin sabeti. Papi, te chiti shock que le una. Daniel hata mish big intena na tbiat so kimali te to sla shoko. Hala ko siya bala bete na ho. Daniel, at triste il. Beituno, coach lunes, ka talemaco mancasho. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, comisario. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues Beyiway Teche, Buchi Patlone, Talemaco, Antawe Telesha. Pues tu mali kina ma, chala to so, okay? Kana tu mali ke bachen cantar pobre takin. Yo no sé hablar maya, pero tampoco ustedes saben hablar español, así que nos vamos a entender muy bien. Pues
Hosa credenciales kataga sa firmarte se huna, telelotuk ubute se takino. Ma de acuerdo es. Manenes. Bueno, pues le marca no anga kabashe, kamane chita credenciales se su ubute se takino ahorita. El señor Alejandro Isaí Ukiam. De este lado tu firma. Güey, compadre, más que nada, vete buscaste aquí, no. El señor Pedro Celestino Cocón. Nombre y firma. De este lado firmas. Sí. Kak tsok uku buletaki no? Kak bin papa Daniel tunay. Jembashe, jambash kutukultik. Daniel, Basyochi, papi. hindi natin siya kasla taki na. Wa 20 ejidatarios son a 4,000 maanikilag-asyo. 150 hectáreas son abajo kumanto. A 30,000, no ta? Papi, machike tok peshi. Ko shokik. Shokte, tenemos ya. Papi, que tener en primaria tin shoka, pero tin kani shoka bala. Utsi will que matemáticas, siete. Bashi will yete números. Chame, siya no tamata matalo ato ko ni siya primaria kung siya shoki. Ma, papi, bisha wall. Daniele, tu yelah chukan letaki no. Bashe, tal tu pol ubeti kumpel baal. Papi, wak ke jet tok pesh. Ma, chuka ne takina. Chen 12,000 tsap te shwaye. Putis, bisa wali. Lebeti ka bakan, ito to parking ito sila amako to check, kanya telekomisaryo. Kuhato tu no. Biatun tu wali ko bo. Ngwa ke lai di beyo, porque el marco tan chic, tanta que firmar ton nejuno. Bash tu kena mete. Pues basta más, santo combe ya. Bisa ba tu kena mete? Ngwa ke yam. Yan ik ook het shock. Beyo tsaba lunat mak ma shock na ha. Mising kat ka uchok ta chung mismo, beyo uchik ton chen tu me ma shock na hecha. Acha, at papi. Ha. Acha kin shock ba ya? Ha, hijo. At siya hintaan, sama limbinig uwa ko no. Ay, papi, mabito no. Dios botik. Pero, hello, yalbe taking. Falter na. Basta nag-atawalin. Sen tatusen? Ha. Ay, chamahin sulupan. Pero, chuka 12,000 tsap te shwaye. Ano? Putis, siya wali.
Ay, se me olvidó. Corta.